Maryam. Sumakawa di ka inshallah ta'ala. Inaturan sing pagpangadji magwayroon na data si whether wanda niyo Facebook may nagkabayta mga way class inshallah ta'ala Insan Yolanda bidnillahi ta'ala na class inshallah magkakausan pa simbaran na طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وكرما يا أكرم الأكرمين وبعد مولينيا نوس لكتانيوها أنواع المياه الطهورة إبنسين أقسام المياه إبنسين ما يطهر بالدباق اللون إن شاء الله تعالى لما تنكتانيو فعنوان تايتل استعمال الأواني Ano tayong title ba sa sinun? Bulalan? Na. Isti'malu al-awani. Hari pagitan yung makari pa isti'malu al-awani. Siyuwahain tingkan yung nakahapal sin matan sin ad-dibaq. Kung kita yung maripa amuin استعمال الأواني سيو makatawakkal kanyo kung kita nyo makalatod magtuwi pa awani pwedeng ka bismillah lupat maghab hindi amuin matan niya sadya inshallah ta'ala isang kulimingkod na ka wajuludul maita tathuru bidibag illa jild al-kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihuma wa admul maita wa shahruha najisun illa al-adami. Masya Allah. Ahsan. Na. Nyadto ang challenge sa mga bata ba? Taon ko yung mga bata ba agoy siya? Amuin, wayroong pagkabisi ha. Mami siya nin long tabihan. Nagkandaka na si May, hipo na sin responsibility sa kabuhay makapal. Awalay kabutyangan, wayroon misan ninang bang bukon. Scroll sin mouse, makita sin ko ang katan. Kaya nila mata. Pinyo ko, katoy ko na. Ha? Kaifa? Abal na? Wayroon na isab? Nabisi? Dahil na ulihan out? Jihada? Mayroon ta? Kalau waud juri sa test niyo biyaw. طيب, marikitan niyo ba al-awani? Isti'malu al-awani. Isti'mal. Inhatisin isti'mal pag-usal. Pag-usal. Isti'malu pag-usal sin awani. Uninhatisin awani. Utensilin ito. Inhatisin awani. Amin di title yan. In awani jama' sin kalima aniyah. جمع سياسين كلمة الآنية
الأواني جمع سياسي كلمة الآنية. نعم. جمع اسم كلمة الآنية. نعم. إنهاتس الآنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها. Inaniya, mga pagluluunan, pagbubutangan. Doon na kay ni pagluon, mai'at, liquid, at tawakan uno-uno na. Agad na rin doon, in baso, agad na rin doon lay, agad na rin doon pinggan, agad na rin doon tapak, agad na yung katan, basta siya pagluluunan. Yung pagtag kanya yan, al-awani. Na. Pagtag kanila, al-awani. So, inhabi ko isintay, tala mo, ikaon na to. Isti'malul awani, pag-usal, sin mga ginisan pagluluunan. Ano ba yung maksud niya rin dito? لمس المؤلف رحمه الله تعالى يعني كتاب لم يفصل ومن هاتس فصل هاتس word فصل الحاجز بين شيئين إن هاتي تنسين word فصل أطلق سندوى بركالا هاتينيا سيينين in haud. Long taon dua parakala, taon dua things. Butangan ko siya utlang. Butangan ko siya amuin haut nila supaya ri mag hambo, supaya ri mag haybol. Impagtag sin utlang niya un banghaba sa Arab faslun. Amo to din in word meaning sin word sin kalima fasl. Arapun in meaning niya rin di atin niya faslun, atin niya bago chapter. Chapter. Meaning si faslun. Sa ina mo yung original meaning niya ito, damuhin haud, sindua parla. Lawsin muallif, rahimahullah ta'ala, ولا يجوز. ما معنى لا يجوز؟ لمن جري ini vocabulary sin Arab pagbalik-balikan nila la yajuz meaning si la yajuz di makajari na la yajuz isti'malu awani الذهب والفضة di makajari mag-usal magpakay, luluunan, daing siya habulawan, atawakan, fidda, tawarin siya ha, silver. In fidda, silver. Fi jami'i wujuhi l-isti'mal, hakatan uno-uno na, basta nyanan pa kayong di tud makadya. Basta siya nganan, pag-usal, di makajari, haram, in usalun ta, ataw akan umusal kita, kanya, luluunan, daing siya ha, bulawan, ataw akan fitwa. Na,
Hikakiyas na rin doon bukun sadya siya pagluluunan. Agad na sambil katan panya. Pagpakayon, haram, in mamakay kita panyak, daing siya habulawan at tawakan, daing hafidto. Daing hasil. Haram. Pausog, ibansin, pamagay. Way kita nagsabot sing aming pag-usalon sin, babae niya to, wayrun lamod. Yung pagyanon ta rin, di panyak, pag-usal. Duha ing parakala, bulawan sin, kawaway hanamuin, pangaring-aringin. Pangampuan sin babae. Haram, pausog, iban sin, pakawabayhan. Iban uno-uno pagpakay, haram. Jayid, hikadto ta, aun mga lay mo, dahil siya hagulawan. Pag-usalon mo siya. Ada haram, la yajuz. Aun suru mo, dahil hagulawan at tawakan fidda. وهذا لا يجوز حرام. Kama asan na kaunahon waktu magpakay sila mga sipit-sipit. Tatabat. هذا أيضا حرام لا يجوز. Puhan sin utak. Eta nyo rin puhan? Ha? May pag-uulinan niya yaon. Ang saan utak? Sulap niya. Iban sinamuin utak yan. Saliga. Pag-ubusin ina may pag-uulinan. Puhan sin utak. Nakaw na yan to pag-ari-arihan sin kamaasan. Pagbutangan nila silver at tawakan bulawan. Hada la yajuz. La yajuz. Di makan. Na, di siya makan. In dalil, di siya makajari. Sabut hadith رواية سن إمام البخاري ومسلم. دين كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. دين كان حذيفة يردان سياسل الله تعالى إن أغن يديون الرسول صلى الله عليه وسلم نكسب إن سبدس الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير يا كم مغا كأسغا لونس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا أيوكم مغبكي مغبجو مغبسل kakana daing siya harir silk sutla sutra na haram in harir in sutla pakausuhan wala dibaj iban sin dibaj law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in dibaj ni biya siya harir sa mas malunok pa siya ring harir iban labi mahal ka. Simu na sila silk sa ini labi in pagkalunok niya sabin silk niya makwantod sa monobay di amad to malunok na kuman in harir silk in dibaj silk day sabsa labi in amin pagkasila
Na piyanglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyanglangan sin agama Islam, pa mga kausugan, in magpakay kakana ding ha, harir atau kan ding ha, diba. Simuda kabadjuun, atau kan hinangon mga sarok, atau kan pagkulangan, atau kan manta, bang wayroon udjo, jarihun sin syara' di makajariha kausuganin, mag-usal harir. Taib mayta, kunin sabab, mayta mabaisad dyan. Ang sabab niya, ang kandi makajari pakausuganin harir, sabab di siya mag-atap iban pagkausog si manus. Pasandungon mo usog, manaw, diting na kuman, silking badjo, maglanay habaran niya, mag-shape na kumaling baran niya, bangkan yung lupa ba usog? Lupa pa siya usog? Uling pagtag sintawang lumamay rin doon, ibang pangaringarin niya, ibang mga eyebrowhan niya rin doon, ibang silk badjo niya, nang sintaw ba din man rin yung kakaat niya? Bukun matup hausugin, magpakay, sutra. Dahil hindi kakiyasta, bukun sa pakayan sin amuin haririn piyanglangan, kataan sin pamakay, amuin umariyad siya pa pakayan sin mamay haram. Pagpadyo lang tayong usog, gimuwa ng igot. O niyan mga madyo, yung magbuwa mo yung usog na kumaan, yan mga, kung matu, kapag kausog siya, manusog. So, ang nabi yung mga usog nasaldap yung langan, sinayang ang Islamin, magsuk-suk kilay, kakababayhan, bihaw ron, nakausugan magsuk-suk kilay. Mga kakausugan, magsuk-suk kilay. Amad, tunihong hakas ka nila sin syaitan, iakas-akasan sila ikahansam kuno. Di, naglupa sila vice ganda. Bihad. Bukun usugin magbihad. Magbihad to, kaum sin nabilut. Magbihad to, kaum sin nabilut, min li'anat sin Allah subhanahu wa ta'ala. La talbasul harir, wala dibaj. Pagbasa sin hadith, la talba, bukun la talbi, matod magbasa la talbisul harir. Mali siya basa. La talbasul harira, wala dibaj. Wala tashrabu في آنية الذهب والفضة. Continuation sin hadith, لو sin Rasulullah, لا تشربوا, iban ayaw kamu, minum, habubutangan, hapagluluunan, daing siya habulawan atawakan silver, filter. Ayaw kamu minum, haluluunan, لو sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing siya bulawan iban sin fidda. Haram. In kainin harir, haram sadya pa kausuhan. Jari pa kababayhan. Arapunin tag-inom haluluunan sin deng habulawan atawakan fidda, sakupin usog iban sin babay. Agad siya hukuman di makasya. Wala ta'kulu fi sihafiha. Iban ayaw ray sab kamukumaun lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haamuin pagkaundiutang siya ataw kan haluluunan, daing siya habulawan iban sinfo. Ayaw ko magkaun, in pagbutangan niyo sin pagkaun niyo, amuin mga laylong taring habulawan ataw kan fit. Haram. La yajuz. Na. Mayta bihadto ya Rasulullah, uninhangkan, inhangkan lang si Rasulin sabab, fa innaha lahum fid dunya, sahunnal tuud, in pagtakabbur, amin magkaon, habulawan, sabi ini pagtakabbur, amin pagpakita-kita mo patausin ikaw labi-labihan hasin, ha? Wayroon siyan sabab, wayroon reason do kaing may time manusia magkuhan mga biyang bukun takap mo biyan mga baso rin kabulawan.
pakatingo untud, magpahati to ginaon bulawan na ba. Nalang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayaw kau maghinan. Pasarihan yun yung parakala, yan kanila nariha dunya. Ay, impagtakabbo, impagpakay simbulawan pasarihan yun na mga sila musyrikin diha dunya. Hadlaw qiyamat lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaha walana fil akhirah, hadlaw qiyamat kato sadya lang yung bulawan, di isang sila makapakay. Pasarihan na sila riyan. Yung mga sila magtakabbor, yung mga sila kufar, amo in wayrun kaingatan bukod magtakabbor diha dunya, pasarihan na lang sin Allah Ta'ala lang sin Rasul, kanila na diha dunya, hadlaw qiyamat kato siya bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. So amo yadtuin dalil magata lihang kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di papainumun haluluunan ding habulawan atau akan fidda, iban di day sa pakaunon hutangan haluluunan atau akan paghutangan pagkaunding siya bulawan atau akan fidda. Hikaqiyas tamaddu. Unat sin qiyas at inahikapasibu tamaddu. Bukunhat pag-inom ibansin pagkaon. Nasabot sadya yung pag-inom ibansin pagkaon. Sabab amoy niin matarang pag-usalong sintaw magkaon ibansin mag-inom. Arapunin maksud sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, katan bastanganan pagpakay makajari pakay. Amuin pag-usal di makajari usalon imbulawan iban fidda duga ingdeng haamuin masabot ta amuin uli jari sin Allah Ta'ala mga sila kaway. Tabalikan ko misan palaw sin mga ulama mirul mukhula on siya namin ipag nuta namin ipag di brush ipag eyebrows ipag taakot sin Arab mil di brush ipagkuhan nila sin mga mata nila mga eyelashes nila ipagkukuhan mil pagtaako na Arab bang sering habulawan di na makadyan. Di na makadyan. Ballpen mo on mga ballpen mo rin habulawan di makadyan. Ukot sapatos mo rin habulawan di na makadyan. Pag lipstick mo di na makadyan. La yajuz abadan. Mafhum? Idan, ingkatan basta nga ng pagpakay la yajuz pakausugan ibansin pakaw. Na. Arapun in dugaing ding habulawan ibansin fidda bang bukunda siya gold ibansin silver misan pa siya mahal ga ding habulawan jersey. Impianglangan sa jereng ha, bulawan iban ha, fit. Arapun, bang saupama aun, labi painhalga ding ha bulawan. Piyakay mo, jersey, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Besin biyadid, Diamond. besin mga diamond, besin mga, nuta yan, emerald, mga bato mahal ka. Yan mga, kung naman mga yan mga mahal ka pa rin ha dahil habulawan ibansin fidda na bang mo siya piyakay basta bukunda siya rin habulawan ibansin fidda jari insyaAllah subhanahu wa ta'ala na sababing parakala amuin dugain dahil habulawan ibansin fidda mahangin makilal kami may makaingat kami. Bukom biya simbulawan iwan sin fidda amoy ni insin sin nakauna. Sin nakauna bulawan iwan fidda. Mamikaw kambing ni pamimo bulawan. Basbasan sa jamat tutimbangon biya ni bulawan mulong niya 20 dinar. Dinar nakauna bulawan. Natawalong tabihan dinar wanis. Ang ka-dinar timbangon nila sa jamat to yan. Insin nakauna ipagbihi pagkataan din siya habulawan. Hangkan din tao na kauna bang mag-abu, mag-usal, magpahinang panyap, dahil habulawan. Bublaan ko, hutangan ko mga pagbuhutangan lara. Pagbuhutangan lara sa habulawan. Na, grabe lang yun. Mag-story na yung tao kata. Pagbuhutangan asin long ni hulawan. Gandim na long ni, may yung kakaon nila ni hulawan na sabi.
Yan mga po. Amoy hindi kabayan sinakam Islam. Amoy hindi taltod sinakam Islam. In kibr, in pagtakabbur, di tod kabayaan sin akam Islam. Ang kandahiyaram sin Allah Ta'ala in pagpakay, uno-uno na panyap dahil siya ha bulawan iban sin fidda. Arabun duga in dahil ha bulawan, dahil iban dahil ha fidda, misan pa yung kaaunan niya, mahal nga pa siya rin ha bulawan, jari siya insyaallah subhanahu wa ta'ala sa mabwayroon hadith na mayta in siya haram. Kina? Insyaallah subhanahu. Nah. طيب وكالاستعمال الاتخاذ وكالاستعمال الاتخاذ bang saupana piyanglangan in magpakay damit yang piyanglangan day sabihin di mo siya pa kayong sa hinangon mo sadya siya mga pangaringari in kain na ito pag-usan usalon mo ito mga suruk lay, pag-ailan bawal-bawal pag-ailan bihaon di mo siya usalon sa mamaya ko decorate mo sadya man جاري لبائسة إن قاعدة نميتة ما لا يجوز استعماله لا يجوز اقتناؤه إن كتان سن دي مكجري بكايون دي مكجري أسلون as decoration دي مكجري بكايون دي مكجري أموين decorate mo siya Long tabihan aw suru-suru mo di mo na pag-usan sa biutang mo ay kadlawang magtarinting mga aw makasud kakitaan tudin in bulawan suru nagnangak na lang suru boy mo rin sa piyakay sa iyo no mo sadya inang mo decoration, layas. Di na makadya. Sabyad to rin ma'na al-kibr. Yan to rin ma'na sin pagtakabbo. Inakam Islam, di mabayasin takabbo. Di mabayasin takabbo. Na. Ang kanda misanin parakala amin isbal, ang sa amin nakauna, amin magbadyo kita magpakay na kalawin pag makaliwray nga tikod-tikod pagtawon la isbal yang langan kasi nakakam Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam ma duna al-ka'bayn fa fi an-nar in haliyusin tikod-tikod alam sina pinar ka jahannam amin lang tabihan mga magbadyo makaliwray nga tikod-tikod ha pinar ka jahannam sulukon sina Allah Ta'ala in pagbiskasan sin nakauna hangkan siya bihad to Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagauna in usaha sinta u kakana itakat yan in history sila kakana magtulakin tao bang siya shita bangsa winter mali sila pa Yaman bangsa summer mali sila pa Syria liila fi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf makarwa sila magkuha shita iban sa sayf winter iban sin summer. Winter mari sila pa Yaman. Sabi ni Syria bang winter di ko makapag-usasin ako. Saif mari sila pa Syria. Innakaw na kabalikan ko sa lawatin usaha kakana. Bang magtakabburin na kauna in usalon nila ipagtakabbur magpahinang sila badyo amuin nagsasarot-sot na. Mahaba na kuman. Giyuyod man ito na. Uulin na. Ano, katawaon mga ipang-ipang na nag-uulin madyo. Kaya sinamuin pangantin yan dun so harap pataas singkwan. Giyulin na din katay gubya. May talihad. Tuming kan makaluog siya kung makita ulitin tao yung magbihaon sin. Di na siya makapanaw maraw. Sabab sinamuin hawak sin badyo niya. Imaksud sin nakaw nagmagbihad to. Ipagpahati patao sinin kami dayahan mataod kakana na mo. Misan kami maglugpas kakana, di kami kahuso.
Kan narong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma duna o ma asfala al-ka'bayn fa fi an-nar in makaliura in habuku-buku pinarka jahannam. May tahi pagba'tal sin amu in kibr sin nakaw. Arapon ang saupa may manusya makapakay badyo pantalon long tabihan na kaliura in habuku-buku bukun nga magtakabbo jari sin mga ulama. Biasin kisah sin Abu Bakar radhiyallahu anhu pagdungog niya sin haditha min sin Rasul ma asfal al-ka'bayn fa fi an-nar. Medyo siya pa Rasul, ya Rasulullah, biad din na inakuy ni. Aun waktu magsahod sutin, amuin badyo. Sabi Abu Bakar, usog makayog. Aun waktu sabab sin kayog niya, aun waktu masahod sutin ko. Alam sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta mimman taf'aluhu khuyala. In ikaw ya Abu Bakr wayru'un lamudmud sawabin ikaw bukun mo paghinangunin bihan karna sin takabbur. At ini ikaw sabab sin kayog mo, sabab sin biyay magsarot bukun karna sin takabbur. So rin lang sin mga ulama kang hamaksud takabbur amoy niin makahuwa. Bang bukun day sa takabbur, wallahu ta'ala a'lam, jarisin mga ulama. Jarisin mga ulama, misan siya makaliw rin habukon. Sumagawa na hindi, kapatumtuman ko masi makuruhin magpaliw rin habuko-buko, sabab sin kalummianin pantalon at tawakan kalummianin pamakay. Sa abang saupa, mali na kalummian ang pantalon mo, pag-us na kaliw rin habuko-buko, safety rin halummi, insyaAllah ta'ala mayroon salan, insyaAllah. Sabiha ang tawayron na magpakay, magpaliusin mga pantalon, angan sin magtakabbo. Ang ba tao bihaon, mami mga pantalon, pakanapan pinhaba niya, mga 2 meters, magtakabbo, siya makapanang ng lamin niya na 2 meters. InsyaAllah ta'ala la nusyadid. Ayaw kita magpastrikto na parakala, inaagam Islam mahayaw pinito. Ang kabataan biyaw, subhanallah, kublaan ko. Mag-jihad halaw sin iskul. Bangin pantalon niya, di makaliuring ataw akan makaliuring ang upo. Ang bakas kita kung nag-attend wedding, iwan Amerikano niya. Kita ko sin pantalon niya, nakaliw-tiw-tiw na yung hatuhon. Yung tinan. Napasan doon mo iwan Amerikano. Ugusin pantalon mo mayroon na hindi. Ang pula to. Iwan mayroon na siya na kami Islam, mga pikul ko, pabihan tuhod ka. Ngayon ko tuhod makalando. Kung na maray. Patupa. Inakam Islam, mahayang hukong inakam Islam. Udlat si Marus. Jayid? Ida, ma haruma isti'malu ingkatan sinhiyara min pag-usal ka niya, pagpakay ka niya, harumak tinao. Haram day sabihin, kaon musadjah pag-decorate. Umatwin, amuin lang kami ang qaida, mag-atak. Ma haruma ما حرم استعماله حرم اقتناؤه ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. Ingkatan sinhiyara in upag-usal kaniya isti'malu haruma qatina'uh hiyaram day sabihin iqtina ay bima'na kaun musajjas siyahi amuin i-decorate ipakita pamano siya usan pa siya ri usalun haram na masiin hukuman na
Na. Ayan. Haruma qatina'uh. Iqtina'uhu. طيب بهاء ما حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة؟ كانت المسألة التضبيب. وننهى تسين التضبيب. إن تضبيب bahasa Arab pagpatli. Ingatan niyo yung patlian? Aun salong ta mga baso na nalagbag at tawakan lay na sipak ka. Supaya siya mabalik matibuok tadbibun siya patlian. Utangan siya rito, mga katubiyaon mga mastika na to. Una supaya siya magbalik. Yung pagtaghaon, tadbib. Yung pagtaghaon, tadbib. At-tadbib. Pagpatli, Tausog pagpatli. Kung nyo inawan pagputli, pagpatli. At-tadbib. At-tadbib. بهاء ألباء حكما سين بنيا بيتلي سيا سين بلوان نتوكل في الطب. نعم. لمس شيخ رحمه الله تعالى يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقا. حرام إن أمسل كتابنيا سلون تنبنيا نلونا باسو لا يتوونون بياتلي سياسين بولوان بغين بيامتلي كان يا بولوان يحرم على الإطلاق. يا رب sibu dayong kaaunan sinpatli niya sibi-sibi ataw kandakula sibu dain patli niya sibi-sibi ataw kandakula sa puti kain siya ring habulawan in siya haram. Jayid basta in patli dayong habulawan sibu da sibi-sibi ataw kandakula haramin usalun na. Haram in usal. Di makatya. Kina? Ito ang habulaw. Bang sawbama in tadbib bil fidda. Silver. Fidda man pagbisaran. Lamsin mga ulama, فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينة جاز. Apabila silver pagbisaranta in patli niya tiyo-tiyo sarta
kalarihan ng piatli niya yun. Bukod ipag-decorate, gay di pagpatli ito, di pagpahambo, pagpatibuksin, amuin nabagbag yun. Jaz, inhukuman niya jais. Bang siwi-siwi da, hangan maamuin pagpatli, bukod ipag-decorate, in siya jais insyaallah subhanahu wa ta'ala wa yung karaan. Sa bangsa upama, in patli niya dakula. In patli niya dakula. Pag-ubos lizina, hasupaya ipag-decorate na. Tinya nagpatli siya, pag-ubos, pialag po niya na pag-decorate niya na. Bukod na sadya nagpatli, amuin maksud, hasupaya amuin mapikit balik sa piyakwan niya, piyataod niya na, piyagpalingkat niya na sinamuin, uno-uno namin panyat niya. Bang bihad tuwing kaaunan niya, mataod din emin piyagpatli, dahin siya silver, lizina hamaksud mag-ipag-decorate, haram, la yajuz. Haram, la yajuz. Bang maksud lizina, supaya ipag-decorate, mataod siya, haram, la yajuz. Sa bangsa upama siya tiyo-tiyo na, piyag-decorate sa tiyo-tiyo na tuod, makruh. Atawakan dakula mataod sa kalarihan, bukod ni pag-decorate kalarihan tuod, makruh kasi. Balikan ko makahiloy upat parakala si tawrig. Ikaisa na yung pagpatli hapulawan di makajari usalunin panyan ka. Haram. Arapun bang saupama fidda, silver. Apabila in pagpatli siwi-siwi da jaz, jais. Siwi-siwi, pag-uspo ko ni pag-decorate ay maksud. Amoy ni pagpatli, jais. Bang siya dakula, pag-decorate, haram. In silver, pag-decorate siya, mataon haram. Bang siya dakula, sa kalagihan, at pinagpagpatli tun siya, kalagihan. Atawakan siwi-siwi, i-decorate sa tiyo-tiyo na tuod, makruh. Lukuman. Maka tadalil sin makajari magkusal dawakan magpatli silver bisan pa siya mataod bang siya kalagihan maka tadalil hayadtu nasabut hadith riwayat sin Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dain kan Asim Al-Ahwal قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة وقال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. لون سن عاصم الأحول لون يكيتا كلون قدح سن رسول الله القدح ini pag-iinuman kasi baso kita kulong nin pag-iinuman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadtukan Anas qadin sada in baso sin Rasul tu bakas siya na nagatu nasipa na qadin sada fasalsalahu bifiddah kita kulong niya piyatlian sin Anas. Impiamatli niya uno
fidda, silver. Na. Ang imbaso ang siya nasipak, mataod siya ni kamutang patli, supaya siya maghambog, mapikit pa rin. Na. Kita ko lang sin Asim min al-Ahwal, in qadak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto kan Anas min qadak sin Rasul nasipak paguslong niya fasalsalahu bifidda. Ang panyalong niya piatlian sin fidda. Ang paimya nin Anas laqad saqaytu Rasulullah bakas kulong niya napaino min Rasul habasu ini haqadahini amuin bakas ko piatlian sin fidda labilong sin Anas na niya nakataod kulong niya napaino min Rasul sallallahu alaihi wasallam na basu atin niya makata pangadjian in basu atawakan in patli mataun bang siya kalakihan dahil siya fidda makajari insyaallah subhanahu wa ta'ala makajari insyaallah subhanahu wa ta'ala. طيب كي نبوسا مسألة سن أواني إن أواني الكفار وين هاتي سن أواني الكفار أواني الكفار هاتي يا mga panyip sin mga kuffar ano ba yung hukuman sin pag-usal kanila doon na kay lay nila, imbaso nila, badyo nila, pantalon nila. Ano ba yung hukuman sin pag-usal sin? Amuin lang karihan. Panyak nila. Na. Ika-isa niya, yung pag-usal sin panyak nila, baso iban sin mga lay, jais, insyaAllah. Jari, insyaAllah ta'ala. Sumagawa inlabi afdal ng mga lay iban mga baso surukatan labi afdal bukasan ka na hangkan kita papahukasan ka ito na si Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab aun possibility in mga suru iban simbaso makaspiyag tuwangan mga kamok. Arakala ang kita kung maayad, arakala pa mga bakkas. Yung mga suro, yung mga laring nila, arakala yung mga nachap-chap bakas, kung marayo. Na. Sangab sinyad to, diya kita sinagam Islam, papahukasan na, ang pakita kumaundayin إن شاء الله تعالى ويتسلم. نثبت حديث رواية الإمام البخاري لأن كان أبو ثعلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أواني الكفار ناسوس يزيد من بني بسماء الكفار لوس الرسول فاغسلوها وغسنيونا وكلوا فيها أنبكموا كأن دين أنبكموا كمأن umusal kanya sa wasin yun na alaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sababin sila bukon biya singkato pag-ayad ha pagkaon ha nawafa na iban aw pagkaon na rin makaon sin muslimin aw na pangatod nila sut siya pangatod tapahir asupaya ri kita ka amuin matipusin parakala yan to bukasan sa rin di muslim suway sa bisyakleb mga bakay na non-Muslim, kung ko isang tamparasan. Kung kayo doon ko si mga bakay, tuwangan ko rin doon, hibukin, najisan, bukasan ka natin. Ayaw siya. Lima ka siya. Sa ikaw na yung nahaglis mo. Ay ko lang mumaya, kuwan na ako, ikaw na yung magbubukasan. Labi ako. Dahil hindi mo kung lahat mga pag-iinuman, in mga magukay-ukay, mga pantalon, mga kuwangkatan, maalum ka ito yung sila mag-aunwak tuloy mag-amuin, bukon maayat, ang mga najis. Ha?
Bukod sila sin mga muslimin, istinja, parakala, dakula, na arakala ang mga kapigsi ka na tawag, unuhan na. Bukod kita mag-us-us, umusan. Suway siya ka, tukasan na, kalanuan na, asupaya amo yung jari ka. Inshallah. Hindi parakala, wala na kita piyahon, itan sin syara' amuin, huna-huna. O niyan tao, sabab sin paghuna-huna niya, siyain, bang mga mapikul siya mapikul. O niyan tao kayo, walang mag-iyan, di makajarilong na kumaun ang mga hotelyo. May tatuan? Long niya, kasabi, putangan lang niya. Naman ko maghuna-huna sindihan, tukatan. Asal din di halom sindun niya, halom lungan mo. Akatano ay umakaw. Ngayon ito umakaw. Mabut ko paparakala, sambil. Halom simbay, mayroon na doon mapi. Sabsin, una-una amin nakalan. Hina may Islam, wala kita piyasin pitan. Baka mo wala mo nakita sa mata-mata, diutang dahin doon. Ang pakaingatan mo rin mga tao yan, maayad, maglano isa, maghukas na mga lahi, magkataan, insyaAllah, ta'ala. Kaun na pa, bismillah. Jayid? Namang sopama, inhalaw sinuna-huna, muli ko po babaya sa impekadjalan, bakas pekadjalan, kuwanin lahi, bakas pekkuwanin suki. InsyaAllah, ta'ala, baya-baya ng marami. Yung hinangon naman ko umaten. Pwede. Pagda siya baon niya, lumasa siyang lag niya, mag-isa siya mga laran niya. Sa arakala pa ko ako dyan security guard, mate, ako nakakariyan. Ako na pagkaw yan ko magpusat sin mga kuwan ganda. Lumaksumanin mga lara pamatasinta. May, pas insyaAllah. Gaw si Rasul, faksiruha, wakulu fiha, bukasin yung sadya, tawang yung kikita na hiukasan na malano. Iwan pa sinjoy niya, iwan sintuwid piyaso niya pa. Sa Allah Ta'ala. Kuluf. Ang kung isad kikita mo na rin doon, makaspek luwakan. Imiyan ko kirasan. Yung Rasul imiyan, pahuwasan dyan lang. Ganun, sa Allah Ta'ala. Magbalik kita pa, kitab niya mo in mata. Lamsin Shaykh, isti'malul awani. فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال إبن مكجرين فكسل ويجوز استعمال غيرهما مكجرين فكسل duwaing daing kanila karwa. Issue ini, pagyanon? Zahab wal fidda. Duwaing daing zahab wal fidda, jariin pagpakay, minal awani daing hamanga kapanyap-panyap. Subhanallah mo ini. Amuin kuni-kuni sintaw. Iban lando amuin makasobrang pagtali. Ang waktu mo kung manay. In mga nakauna, kamasan, bang aun tauma kaun bukon marayo, dakon nila pa magulo. Dakon nila magsalto. Aun makaon, kuwan. Kainumun nila lupa. Kaan namuin lupa, gaw kaun magto, saunin namuin mga lupa na kapin, di may lura kumani, pain. May taasabab sin, di nakalando tulin talian, magsanga, sambil niyan magsalton. Naroon na yung kaluhon na, naroon na yung kakatan. Tumtuman ko Malaysia naghapon, nagdiskasan na kauna. Pasal sin pag-lecture hamok station, hiyaram sin kaiwanan in mag-lecture hatang katin. May hiyaram.
Sablong nin tampat yan najis. Hindi ka lang niya makajali umuling pa microphone niya pakatan niya najis. In parakala biya ini. Ini nag-happen to. Kadalong kingguni kung makalando on waktu hukun man. In paglilecturan niya to, katurum-rum na, inhababa niya septic ta. Najis. Siyempre connected siya pa, mga tiles, connected in tiles siya on pa mga tiles, sambil pa, connected siya pa amuin, ano ba yun? Hagdan, connected siya pa amuin, lilingkuran, connected siya pa katan, connected pa, sambil pa amuin microphone. Nalangsing kayawanan, pagkalang niya, sugpat-sugpat sila katan, najis ka sila. Insimugpat pa najis na sila. Sabab sin, uni-uni. Ang kanda, amuin, sagot ay parakala, ini, bang bihain in talian mo katan, wayuun, mahinang mo. Sa'yo na kami Islam, insyaAllah ta'ala, wala kita, yasin kita. Wala kita fiyaw. So, muyadtuin, isti'malul awani, أو بوبولاتون فصل ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني يا حبذا نبي أفضل بغتمها فللدليل رواية الإمام البخاري ومسلم نسبت كائن ليك حذيفة بن اليمان قال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. لمتون كتاني تؤسن استعمال الأواني إلى السواك. إلى السواك. نعم. طيب. السواك لغة إن هات سواك تعريف سواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. انسواك أو وقت معنى سها الآلة panyak amin ipaglalano amin ini kanalaw nga di na ba ako siwak yan amin panyak ataw pagtahon laysa bin siwak ala al-fi'l amin hinang pagkiskis brushing. So mag-meaning in siwak amuin panyak paglalano ang mga toothbrush atawakan yutlaq ala al-fi'l magma'na siya amuin hinang paglano diyaw kadalaw nga kato na ko siwak na kawalong naman hati niya pangiskis na ko pagbrush na ko man tawalaw niya di lawa kaya kulong nin siwak yan hati niya kaya kakuin tanya. So magma'na yung siwak imma ala al-ala amuin panyak atawakan fi'l amuna impag siwak. Na in pagsiwak lahu fadlun azim. In siya dakula in karahan dunya iwan akhirah iwan malagbuin karayawan makamukan. Na nasabut hadith صحيح لمس الرسول صلى الله عليه وسلم نراهن سواك ini kalau insyaallah sumun ta na explain untuk siwak لمس الرسول ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت أن تسقط أسنان ماشي لمس الرسول إن جبريل magkarika magbayta pagsiwak ko sabab taod sin pagdaak niya ka kung magsiwak long sin Rasul sambil long sin Rasul hiyanggaw na ko arakala mapakpak maagnas long ning ipon ko sab sinamuin pagdaak ka kung saan bang tao diya dara mo diara magsiwak uy pangiskis ko madto after 1 hour pangiskis ko kuno sambil long sin Rasul sab sin dara na ko diara aksin
Allah Ta'ala magsiwak. Atin niya mo kung bunasa turukunin ma'na niya mo maig din ipon mapagsiwakan ni Sabza maksud sin hadith in Allah Ta'ala daran siya diara mag siwak. Karena in siwak ikasut sisin simud. Hakayman ang hadith kung si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithun sahih kung si Rasul sallallahu alaihi wasallam as-siwak matharatun lil fam. In pagsiwak mathar ikasut sisin simud, ikaigsin tahu, ikaigsin warna amo in mikit haipon basta sin pagkaon. Matharatun lil fam wa mardatun lir rabb iban hikarida sin Rabbul Alamin, hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan. Atin ingkarahan sin pagsiwak, ingkarayawan niya dunya akhir. Ikalanong pasin simugta, hikarida bakatu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nung si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bis-siwak hatta khashitu an tasquta asnani. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. Rasul sallallahu alaihi wasallam sambila mo yung kahinabusan na sinkabuhi niya doon na siya si Masa'day daghal sin Aisha radiyallahu anha. Sabi Rasulullah nawapat siya rin doon siya daghal sin Aisha radiyallahu anha kanda hambok din may pagbandog sin Aisha mga panaiban niya amuin mga akasawahan sin Rasul pagyanon niya mata Rasulullah bayna haqinati wa dhaqinati. Wala sa kamuanlong niya nakasimod ka ulong sin Aisha din Rasulullah niya nawabat din diha daghal kuin kamu way ruot maka bukid rin ng mga pagbantu sin Aisha radiyallahu anha. Na sukban Rasul sallallahu alaihi wasallam nawabat yung sakitlas na kahinapusan niya si Mudin Abdul Rahman bin Abi Bakr tayo mga sin Aisha radiyallahu anha nagsisiwakin Abdul Rahman. Pagkita si Rasul sallallahu alaihi wasallam min Abdul Rahman nagsiwak, faabadda an-nazar. Yatod niya tud in siwak. Di na siya makabisa. Yatod niya tud in siwak sin amuin diara sin Abdul Rahman min Abi Bakr. Na kaya pahaman sin Aisha radiyallahu anha in Rasul mabaya magsiwak. Maka tarambok dengan mga faida sin magsiwak before amuinha indal ihtida ng kita amuin nagdarana na paslaw sin kayman mga ulama hikaluhay sin nyawalihan gumuha Allah Ta'ala. Na pag-iyan sin Aisha kan ha Rasulullah mabaya ko magsiwag lihanin siwag kaya wa sin Aisha radiyallahu anha yung siwag rin hatay manug niya ang panilyano ang paniya kutub-kutub pianunok niya ang panyadihil pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ang panagsiwakin Rasul law sin Aisha radiyallahu anha wala kulaw niya ba kaskikita yung Rasul nagsiwak aming piyara yaw niya tud yung pagsiwak niya pialano niya tud biya sin adlaw aming insul na siya mawapat piyara yaw niya tud yung pagsiwak sambil nawapat sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala maka natudain hukuman sin siwak في الدرس القادم إن شاء الله تعالى من خلاف سن مع علماء كون سن سواك أدب سن سواك كون ما كون سواك إن شاء الله تعالى أمين فلين كل كدته إن شاء الله تعالى مولي والأول فرسول يوم فرسولكم إن شاء الله.